Ndagusuhuje nkwifurije kugira ibihe byiza aho uri hose nkubwira ngo niba uri mushya ibuka gukanda subscribe ndetse ukandi ntukazogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro bitazajya bigucika. Ni inkuru idasanzwe n'ubucukumbuzi aho muri kaminuza y'u Rwanda habarurwa abanyeshuri batandatu bitabye Imana mu mezi 4 gusa muri uyu mwaka wa 2025. Usanzwe kubura umuntu wawe apfuye ni kimwe mu bintu bibabaza cyane ku buryo benshi bibaza impamvu bibaye icyo gihe. Muri kaminuza y'u Rwanda ni hamwe mu hamaze kumvikana inkuru z'akababaro nyinshi mu gihe gito, aho abanyeshuri batandatu bitabye Imana bazize ibibazo birimo uburwayi ndetse n'impanuka. Isesengura ryakozwe n'Urumuri Media ryagaragaje ko nibura abanyeshuri bagera kuri batandatu bigaga muri kaminuza y'u Rwanda bapfuye uhereye muri Mutarama ukageza muri Mata 2025. Abanyeshuri twabashe kumenya bitabye Imana muri iki gihe n'abakobwa 3 n'abahungu 3. Bane muri bo ukuvuga abakobwa 2 n'abahungu 2 bakaba bari bageze mu mwaka wa 3 bitegura gusoza kaminuza. Impfu z'aba banyeshuri zababaje benshi batangira kwibaza niba nta cyakorwa ngo hamenyekane impamvu ishobora kuba ibyihishe inyuma. Muri iyi nkuru tugiye kugaruka kuri amwe mu mazina y'abanyeshuri batandatu baherutse kwitaba Imana bigaga muri kaminuza y'u Rwanda uhereye muri Mutarama kugeza mu kwezi kwa Mata 2025. Umwanya wa mbere umunyeshuri witwa Esther Uwimana, wari umunyeshuri wo muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Umunyeshuri bivugwa ko akomoka mu karere ka Rusizi yitabye Imana muri iki cyumweru, aho bivugwa ko yazize uburwayi. Umunyeshuri yari mu mwaka wa nyuma aho yiteguraga gusoza, ni mu ishami rya sociology. Ku mwanya wa kabiri muri Mutarama 2025 hari tariki ya 11 Mutarama, undi munyeshuri witwa Igiraneza Narada nawe byatangajwe ko yitabye Imana bitunguranye, aho byemezwa ko yazize uburwayi. Umunyeshuri yigaga mu mwaka wa 3 muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami rya Development Studies. Umwanya wa 3 muri Mutarama tariki ya 6 nanone humvikanye inkuru ibabaje ubwo umunyeshuri witwa Kwizera Arsene wigaga mu ishami rya BIT Huye nawe yitabye Imana bitunguranye. Umwanya wa 4 tariki ya 12 Gashyantare uyu mwaka inkuru ibabaje y'urupfu rw'undi munyeshuri yaramenyekanye, bikavugwa yuko yapfuye azize guhera umwuka. Irafasha Delphine w'imyaka 21 wigaga mu ishami ry'ubuforomo n'ububyaza mu mwaka wa mbere Huye, byatangajwe ko yapfuye bitunguranye nyuma yo kurwara akajya kwa muganga bakaza kumusezerera, hanyuma akaza kurwara akananirwa guhumeka agahita ashiramo umwuka. Umwanya wa 5 tariki 23 Mutarama 2025 umunyeshuri witwa Nindera Diogene wigaga mu mwaka wa 3 muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Rwamagana yarohamye mu kiyaga ahita yitaba Imana. Uyu munyeshuri w'imyaka 24 yigaga mu ishami ry'ubuforomo akaba yaritabye Imana nyuma yo kujyana na bagenzi be ku kiyaga cyitwa Cyoganyoni giherereye mu murenge wa Kigabiro w'akarere ka Rwamagana, aho ishami rya kaminuza yigagamo ryubatse. Ku mwanya wa nyuma n'umunyeshuri witwaga Bukensenge Inyasi, aho tariki ya 9 Gashyantare ahagana saa 3 za mu gitondo uyu munyeshuri byaje gutangazwa ko yitabye Imana. Amakuru agera ku Urumuri Media, umubyeyi w'uyu munyeshuri yatangaje ko umwana we yabanje kurwara araremba ndetse baza kumusangamo uburwayi bw'igituntu, nyuma aza koroherwa arataha, hanyuma agira ngo yitegura asubire ku ishuri aza guhita afatwa no guhagarara k'umutima ahita yitaba Imana. Tuboneyeho gukomeza kwihanganisha imiryango y'abanyeshuri bitabye Imana, tubifuriza kugira iruhuko ridashira. Impanuka ziterwa na gazi zidutwara abantu n'ibintu, nyamara kandi zishobora kwirindwa kuko abashishoza bayobotseho mu Gazi Rwanda, kampani icuruza gazi yuzuye neza ikayigutwaza kinyamwuga mu buryo buyirinda impanuka, aho waba utuye hose mu mujyi wa Kigali ariko naba mu zindi ntara n'ejo tukabageraho. Igihe cyose umaze gukoresha gaze genzura neza ko icupa rifunze neza ridahitisha. Nibiba ngombwa wiyambaza aba bahanga ba Home Gazi Rwanda bakumira ikibazo kitaravuka. Kugura gazi muri Home Gazi Rwanda ntibisaba gukubita amaguru, oya, isaha iyo ariyo yose wayikenera kandi akanyenyeri 939 urwego uhitemo kana handitse Home Gazi Kigali City.
bayikugezeho bwangu kandi nta transport wishyuye. wana downloading application yitwa Home Gas Rwanda ukajya wigurira gaze na accessoires zose. Telefone ni 0780592929. Home Gas Rwanda ikugezaho gaze mu rugo iwawe.